14 igice ca 14 haraho banditse igice ca 14 uko itorero rigenza abaguye mu caha. Igice ca 14 uko itorero rigenza abaguye mu caha. Noneho murebe iyo page. Noneho turaja ku mutwe mutoya. Umutwe mutoya uvuga ngo itorero rishinzwe kwamagana icyaha. Itorero rishinzwe kwamagana icyaha. Hejuru hayitwa ububasha bw'itorero. Ububasha bw'itorero. Reka nturuke hejuru ku bubasha bw'itorero noneho. Ibihano mu ishengero. Noneho hari imitwe mitoya, hari indi mitwe mitoya, mito imitwe mito ahitwa ububasha bw'itorero. Niko byitwa. None ngiye gusoma rero murebe ko turi kujyana. Ububasha bw'itorero. Umucunguzi w'isi, murebe ko turi kujyana. Umucunguzi w'isi, umucunguzi w'isi, nze ndebe aho muhagaze kugira ngo mbone uko tugendana. Bakwifada dute? Hano hitwa ngo iki? Turareba hano ububasha bw'ishengero. Ni hano ndi. Voilà. Tugende rero. Twahageze. Ububasha bw'itorero mu Kirundi, ububasha bw'ishengero. Uburemere bwaryo. Umucunguzi w'isi yahaye itorero rye ububasha bukomeye. Yari haye gahunda rizakurikiza riyobora abizera baryo. Amaze gutaga amabwiriza y'ukuntu itorero rizayoborwa, aravuga ati nukuri ndababwira yuko icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, kandi icyo muzahambura cyose hano ku isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Ndetse n'ubutegetsi bwo mu ijuru buzashigikira gahunda itorero rikoresha iyo rikurikije amabwiriza ya Bibiliya. Écoutez, iyo rikurikije amabwiriza ya Bibiliya. Ijambo ry'Imana ntiryemera ko umuntu umwe arwanya igitekerezo cy'itorero cyangwa guhatira abandi kwemera icye gitekerezo kuruta icy'itorero muri rusange. Mu itorero hatabayemo gahunda y'ubutegetsi ryacika mu duce, ntiryaba rigifatanije hamwe nk'ingingo z'umubiri umwe. Hagomba kubamo ubutegetsi mu itorero buremereye, butari bwa bundi buwa n'umuyaga bukagwa hasi, butari bwa bundi batera umugeri bukahava, butari bwa bundi usanga udusimba, utubunyabwoya, utuzizi twose dufite umwanya mu rusengero natwo turi kujwigira tukavuga. Abayobozi b'itorero, abashinzwe inshingano bagomba kweza itorero rigatungana, rikava mu mafuti. Iyi itorero riri mu mafuti n'abayobozi baba bari mu mafuti, ntabwo baba basigaye. Iyo nyiri urugo rwe rurimo amafuti, nawe abafite amafuti. Ya, uko nukuri? Muriho murumva? Muri kumva se? Turi kujyana. Muri abayobozi kandi ndabizi. Hepfo, itorero rishinzwe kwamagana icyaha. Wahageze muze wakazi? Yego. Turi kumwe? Tugendane rero. Imana ifata abizera b'itorero nk'urugingo nk'ingingo z'umubiri. Abizera bashinzwe kurwanya icyaha kibarimo. Abizera bashinzwe kurwanya icyaha kigenze gite kibarimo. Abayobozi b'itorero nibaramuka badashoboye kuvumbura ibyaha bikazanira itorero ryose umujinya w'Imana, nibo bazabibazwa. Nibyo?
ndaza guha uburenganzira yule muzee wa kanisa nawe nandi gusoma ibitandukanye nuko kuri aze kunjya kara ashiraga tuki hejuru. Abizera bashinzwe kurwanya icyaha kibarimo bakacyamaganira kure, ariko abayobozi b'itorero nibaramuka badashoboye kuvumbura nuko banditse aho ngaho ngo iki mukuru gaha bariko barasoma banditse ngo ishengero no kurwanya icyaha. Yes. Imana yiteze ko abantu bayo nk'umubiri umwe aribo begwa n'igikorwa cyo gufata ingingo ku byaha bibonetse hagati mu bantu bo muri bo. Mu gihe abarongozi b'ishengero batoshishikara mu kwigiza kure ibyaha bituma uburake bw'Imana bubuza kuri uwo mubiri, nibo bazoca baharurwa ko ibyo byaha babibazwe, bazabarwa kari bo babikoze. Donc nihagira ibyaha biba mu itorero bigasugira bigasagamba, ntacu ubuyobozi bwabikozeho batarabivumbuye bitaranakorwa, nimwebwe muzabibazwa nshuti. Ibyaha byakozwe mu gihande cyawe, ibyaha byakozwe muri korarubamo, ibyakozwe n'abadiyakoni mu bana, ibyakozwe n'abarongozi b'ishengero, ibyakozwe n'abapasitoro, ibyakozwe abakoze ibyaha bari mu itorero byose. Uwayoboye uwo mwaka amaraso yose n'abazarimbuka bamwanditse ku izina hejuru ngo baramuzize, niwe bazize. Noneho ryasoma riragarutse ngo mwumvira ababayobora mubagandukire kuko aribo baba maso barinda imitima yanyu. Kabazageza bati bazabibazwa. Ntabwo navuze ndi gukina neza gusa. Harabibwira ko kumuyoboza uri kinyenga. Ikinyenga murakizi? Umunezero are kuyobora ishengero ndariyoboye are mwese hariya bizera we bana b'Imana mwicare hariya muhaguruke dusenge dutahe. Ibyaha bakoze hatavuyeho na kimwe uzabisobanura. Jewe rero kugira ngo nzasobanure ibyawe ndagukanda hakiri kare, ndagukanda ubyumve. Gukanda ye baba we muyobozi we ko turi kubabara kanda, ariko rwoza none ko biri kutubabaza kanda ikibyimba giturike. Nyiri ikibyimba azaseka, ariko namara gukira azagenza ati burya ikibyimba cyari kinyishe muyobozi, iyo ndangarana cyari kiba cyarabaye kanseri. Mukandi ibishute murabizi ibibyimba, mwebwe mushinzwe itorero mukande ibibyimba biri mu itorero amashyira avemo. Na nyira hari akantu bita nyiramwo, iwacu bakita ka nyiramwo nagaki mukita ka nyiramwo akabuto k'igihute. Kanda n'akabuto gaturumbukemo, kanda n'akabuto kageze gate kavemo. Umva uko uyu mwanditsi yanditse, yitwa Ellen White. Imana yigisha abantu bayo yuko ibyaha no kutumvira biyibabaza cyane bikwiriye kwamaganirwa kure. Niba icyaha cadutse mu itorero gikwiriye gufatirwa umwanzuro hakiri kare, gikurwe mu bwoko bw'Imana vuba, mu gihe ibishashi byacyo bitari byakongora n'abandi bantu. Hari igihe icyaha cinjira mu itorero abantu bakakihorera, ngo hari ibyaha biteta, icyaha kigateta. Icyaha cya mubyara abapasitoro, icyaha cya mushiki wa revera, icyaha cya mukuru w'itorero n'umudamu we, barana abana ba muyobozi, ntacyo bitwaye.
vous allez voir. Uwitwa Eli yari umutambyi, abana be bakora ibyaha basuzugura inzu y'Imana, abahungu be nabo bari abatambyi, bakaza hano ku ruhimbi kuri mimbari nk'iyi bakayurira bakayivaho bakabisuzugura kuko ari ibyase, ibindi data bitangije, niwe watangije ahangaha, papa niwe watanze n'izi ntebe, papa n'ibya papa. Basanga abagore mu rusengero bati aba n'abadamu bacu n'aba papa, ni papa wabangaje, bakabafatira mu rusengero kuko ibintu byose ngo ni ibya papa. Abo bana barateta kugeza igihe bakoze ishano, gufina ya guteta ntobumva icyo ari cyo, barafina barafina bumva ntacyo bitwaye. Ku musozo bakabwira, agenda akabwira bati Eli abahungu bawe bakoze ibi nuko ngo babana babikoze, ngo nuko bataha kumva baje basinze, baje basibisarishije, agahamagara n'amajwi yoroheje ngo yemwe bana, niko yemwe ba warya ngo nagiye ndumva ngo ibyo babavuzeho nibiki, ngo mureka ngo reka ngo mureke ngo bana. Icyaha gikurwa mu bwoko bw'Imana hakiri kare. Hari igihe icyaha gitangira kigatangirira ku muntu umwe, ejo kikaba gifite babiri, ejo ni batatu, bakagikora hishira hamwe kugeza igihe kizasenya itorero ryose. Hari igihe umunyabyaha ashaka abafana, hari igihe uzabona umunyabyaha mu itorero afite abafana, wamwaje kumukoraho no igitangaje nangana mukwa nangana di uguru kubyo ngo tuzashikama ngo bihorere ngo mwigwa bihorere ngo nabarongozi bishengero ngo bareke barebe bariya tuzaba kube na zero, bariya nta bihorere bariya. Icyaha gikurwa mu bwoko bw'Imana hakiri kare, kitari cyafata abandi. Hari igihe umuntu azaba afite icyaha mu itorero ryose, kaze mbibasomere mwumve, kansome ndavugisha kanwa gusa. Kuko niba abayobozi b'inzego zo hejuru z'itorero batitaye ku bibi bikorerwa mu itorero, umujinya w'Imana uzabamanukira kandi abizera bose b'iryo torero bazabiryozwa. Abizera bose b'iryo torero bazagenza bate? Hariho abavuga ngo ibyo ni iby'abayobozi, ngo dango nkabura abayobozi ngo ko ntaco babikozeho ngo nagirande, ngo ubwo ni iby'abayobozi. Oya, bizageraho nawe biguhindukirana inshuti nkunda, upfa ko wari wabimenye gusa. Niba wabonye imiburo ntuburire ubwoko bw'Imana. Niba ari n'umuyobozi ufite amafuti ngo umusanye muguru uti mwene data ibintu biragukomereye, hariho uwambaze ati none yiyangiye, yakwiyangira ugasenga ugasubirayo nejo ukamutitiriza ukamara nka wa mupfakazi watitirije umucamanza, kugeza igihe umucamanza w'umunyabyaha avuga ati kuko uyu mugore nduhije rero giye kumurengera. Mu mateka y'ubwoko bw'Imana mu bihe bya kera, Uwiteka yerekanye neza akamaro ko kweza itorero rikava mu mafuti. Yerekanye neza akamaro ko kweza itorero rikava mu mafuti. Itorero rigomba kuva mu mafuti. Umunyabyaha umwe gusa, ijambo rije ringora cyane, umunyabyaha umwe gusa. Geza ahantu hateye ubwoba, bikino mu bivanemo. Umunyabyaha umwe gusa ashobora kubudikisha umwijima w'icuraburindi ukirukana umucyo wo muri kiriya gitorero ryose. Ngo abanyabyaha bangahe? Ndashaka ko babisoma mu Kirundi nkumva uko bivuga. Umunyabyaha umwe rudende, umunyabyaha umwe gusa ashobora kubudikisha umwijima w'icuraburindi ukirukana umucyo wo muri kiriya gitorero ryose.
nibamara kubisoma ndagira icyo mvuga. Aha bariko barandika mu Kirundi ngo umunyacaha umwe arashobora gukwiragiza umwiza uzohava ukirukana umuco w'Imana mu muryango w'abizera bose. Mbazi ikibazo, ibi ni ibikino? Munsubize. Ibi murumva ari ibikino? Muri kumva byoroheje? Umunyabyaha we umwe wa wundi mwaretse, wa wundi mwihoreye, ntaco bo reka tube tureba uwo munyabyaha umwe, niba ari muri korari, niba ari mu gihande, niba ari umudiakonikazi, azatambuka imbere y'abantu ngo yewe dingo mbese ngo abatabyumvise neza ngo muvuze ngo iki, nguriya ngo intebe yose intebe yose intebe ya kabiri iya gatatu ngo bari kuvuga ngo iki ngo basohoka hanze mu kwiga ibyigisho ushobora kwibwira ko ibyaha byawe bitamenyekanye ariko itorero ryose ribizi, bityo wahagarara imbere yabo uririmba, hari abaza hano kuririmba ngo ariko zino sindirimbo guye ngo bararirimbye rubango aho hantu bicaye abaza amafuti yawe, aho hantu bakahakwiragiza ubwo burozi bwabo, mu kandi kanyuma akaja kuroga hariya nundi hariya nundi hariya nundi hari, mu gihe gito cy'igihembwe amezi 3 gusa, itorero rikaba ritagira mwuka wera ryose, ari ukuza ari kurangiza umuhango gusa, baraciriwe witeka. Byasoma ngo mwumvira ababayobora mubagandukire kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazagenza bate abazabibazwa. Iyo abantu bamaze kumenya ko bagwiriwe n'umwijima kandi bakaba bataramenya impamvu yabiteye, bakwiriye gushakana Imana umwete bicishije bugufi cyane bubamye, kugeza igihe igicumuro cyateye mwuka wera gahinda gicibwa burundu mu itorero. Ntimugasinzire. None se ugiye kwinjira muri saro mu wawe ugasanga inzoka iseseye munsi ya tapi, hari hasigaye umurizo irinjiye ariko nta karizo ubonye, waje kuryama? Ugeze urakinguye ariko uje wananiwe, wari ushaka kuja kuyicarira hariya mu ntebe, ariko usanze kimwe cya kabiri cy'inzoka iri gusesera munsi ya tapi. Uzavuga uti ubwo igiye munsi ya tapi nta kibazo. Niko uzavuga uti nta kibazo madamu, umuhasi cyakora harimo akabazo, ejo abazaba bari gukoropa bazakurema akantu kagiyemo. Ahubwo uwo mwanya mufata icyemezo, inzu yose mugafunga impande zose. Iyo ngeze mu nzu bakambwira ati harimo imbeba, hari igihe nkumva ngo nicyo n'iki, bati ni imbeba. Ibyo murimo byose mubihagarike, muhagarare, murongera gukora ibikorwa byo mu nzu. Iyo mbeba yapfuye nangwa yirutse ndeba igasohoka, nta bindi. Ntukemera imbeba kikubera mu nzu kereka iri ahantu utabasha kugera. Inzoka ntikakubere mu nzu, icyaha ntikikakubere mu mutima. Ntukemerera umwanzi katuza ibivumvure mu mutima wawe. Ntukemere ko ibitagangurirwa bikwarika. Ibitagangurwa murabizi, mubyitaga ibiki? Ibitangurirwa. Ntukemere ko ibitangurirwa byubaka muri saro yawe. None usanze ibitangurirwa byubatse muri saro byaboshe, wagenda urakoye puti ntabisenyera. Ntukemere ko ibitangurirwa byubaka mu mutima wawe, ubyange urunuka. Nderekera ku magambo asoza. Neretswe ibyitegererezo byinshi mu nzozi,
by'ibihe umujinya w'Imana wagiye ugera ku bayobozi b'abanebwe mu murimo w'Imana batashoboraga kurwanya ibyaha byadutse muri bo. Abayobozi babaki umunebwe mu Kirundi ni umuki nta n'umunebwe neretswe abayobozi babanebwe bari abanebwe ku byaha byinjiye mu itorero. Noneho rero ngo akaga k'Imana akaga kabo kagiye kikuba inshuro nyinshi, abo bagiye babererekera icaha abantu bakabakekaho kwari abagwaneza. Hari abantu bashaka kuba abagwaneza mu itorero, bakaba abantu babwirukiro, uyu we rwose nta kibazo ateye, ni umurongozi mwiza, nta kibazo yagutera abantu w'Imana. Uko wawe uri kose n'ibyo wakoze byose, uyu ni umunyampuhwe, ni umuntu mwiza, uyu nguyu umva. Abantu bose hari umuntu bagari kuvuga mu itorero ati bana b'Imana, ati mbese abo bantu ibyo byaha muri kubishaka iki? Ati Yesu arahagije yemwe. Ati mbese Yesu ndahagije? Ngo Yesu arahagije. Ngo igihe ibyaha bizacikira ngo mu byihorero bizacika. Oya, Imana yagutumye kuba umugorozi muri iryo torero, yagutumye kuvuza impanda nk'iya Yohana. Yohana ari mu butayu yeruye ibyaha bya bene wabo, yari umwana w'umutambyi, avuga ibyaha bya bene wabo, avuga n'iby'ishanga ryose ararikangura rishreje. Igihe Imana iduhaye, igihe Imana yemeye yuko mu byumweru 2 mba ndi hano ku ishengero ryanyu, izabimbaza ibi byumweru 2 hatavuyemo n'isaha nimwe. Niyo mpamvu ntajenjetse kuri ibyo ngibyo umunota ku wundi. Icyo ngomba kukubwira mbona ari ngombwa, Mwuka Wera anyeretse ko ari ngombwa ko ngikubwira, nta na kimwe nzaca kabiri ngo nukugira ngo yemwe mbese ubundi muri inshuti zanje oya ubu ndo murizo. Noneho se mbashakemo ubushuti, sigi bibyimba bibyimbye ariko ngo ntaco bitwaye mbisiga amavuta. Oya, aho nzasanga ikibyimba nzakibaga, nzakigenza ndi kireka ntakibonye, ni mu bitwikiraho amakoti mukaje muragenda mumeze muca mutini ko tugenda turi abanyamafiyeri na hari ibibyimba ntaco nzabitwara ko bizabyisha. Ariko ikigaragara nshuti mureke tugikureho. Ndashaka ko munsomera amagambo yerekeye ku musozo. Okay, musomere Timoteyo urwa mbere rwa urwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza wa 4. Ni amasomo 3 asigaye mu yansomere twihuta. Rwandiko Petero yandikiye itorero rwa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza wa 4. Undi ansomere Timoteyo rwa mbere cya 5 umurongo wa 17. Dushaka dusoreza aho ngaho mbaho umwanya mumbaze. Yes. Timoteyo wa mbere igice Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza wa 4. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Yes. Abashinga ntahe bishengero bo muri mwebwe, yego, ndabahanura kuko nanje ndi umushinga ntahe mugenzi wanyu. Nukuri. Kandi ndicabona cy'imibabaro Kristo yababarijwe. Nukuri. Kandi mfatanije namwe ubwiza buzohishurwa. Nukuri. Umurongo wa 2. Yes. Muragire ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe. Muragire ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe. Mutaburagira nk'abagoberewe, nk'abagononwa, ariko mubikunze kuko Imana igomba, mubikunze nk'uko Imana igomba. Yego, nk'uko Imana ishaka. Ntimuburagiririshwe no kurondera inyungu mbi. Oya rwose. Ariko muburagire mushize igikonyo. Yes. Kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama, amasho mwagabanganirijwe, ariko mube ibyitegerezo by'ubusho, ahubwo mube ibyitegerezo by'umukumbi. Umurongo wa 4. Nuko umwungere mukuru niyerekanwa muzokwambikwa mu mitwe igitsibo cy'ubwiza, muzambikwa ikamba ry'ubugingo ritazashira.
murumva ko ku musozo w'umurimo abakozi b'itorero abakoreye Imana tuzahembwa, ntabwo tuzavira mwaho. Hano ku isi nta gihembo gihari, ariko Kristo naboneka aje mu bicu byo mu ijuru agasanga twarakomeje kugendera muri kwa kuri kwe, twaragendeye mu kuri intama z'Imana zishaka, twe kuziragiza igitugu kandi tutameze nk'abahatwa ngo nje n'inshingano bampaye ntayishaka, ngo nje ntari umwanya nakwimenyera, ngo n'ibindi inshingano zanyu ngo muzazikorera ziretse, ngo jewe nde haraba iwacu hari abahungu nigeze kugaya bandikira pasitoro inzandiko ngo bareguye iwacu byarabaye, narabasanze ndababaza mwari abakozi ba pasitoro, mwari abakozi b'Imana, mwari abakozi ba pasitoro, mwari aba Yesu. Byasoma ngo ndashima umwami Yesu ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Abahawe umurimo na pasitoro baregura bakavamo bakamwandikira bati subira n'iryawe, kuko babihawe nande ndi pasitoro we bahaye, ngibye ibintu byabo nta mwanya tubifitiye. Abahamagawe na Yesu ntibashobora, barababaga bagakomeza, bakabatera ibyuma bagakomeza, bakabicisha amabuye bagakomeza, kuko abahamagaye yatekereje ko ari abo kugeza gute, ko ari abo kwizerwa abagabira inshingano. Nshuti nkunda, benshi bazacirwaho iteka no kumva yuko inshingano bayihawe n'itorero ba bene wabo cyangwa na pasitoro. Abo bafata igihe cyo kwegura, niba no mu Burundi babayo simbizi, ariko iwacu byarabaye. Bandikira pasitoro bati mwishengero cyangwa se mwitorero byanze, ngize inshingano zawe uzazutoresha abandi, nta mwanya dufite, turabyiyangiye, byatwinaniriye, abizera babaye abanyabyaha, turabiretse no turatwikoreye imitwaro nuko narababwiye ngo reka mbabwire mwari mukwiye kuhava, kuko n'ubundi ntaco mwari mumaze. Niba wabahaye inshingano ari Yesu, wabahaye inshingano umukandikira pasitoro, mwayobye. Mwandikire Yesu urwandiko mbwire ngo watekereje ko turabo kwizerwa ariko tutaribo, ntabwo turabo kwizerwa, tuvane mu murimo wawe, kuko ndashima umwami Yesu ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira. Niba warawuhawe na Yesu yatekereje ko uro kwizerwa, niba warawuhawe n'abantu andi kuve mutaha. Cyampa tukemera umuhamagaro w'Imana, nje namwe nitwumve ko dushingiye ku bantu, ibyaba byose tukabyegurira Imana yacu. Mureke inshingano dufite, twumve ko dufite inshingano twahawe na Yesu umwana w'Imana. Isomo ryacu riheruka rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza wa 5. Ndashoje ntabwo birangiye, ariko ndashoje. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza wa 5 niho nshoreje nshuti, mu minota igera kuri 5 hari mfite hano cyangwa 10. Uwagize ikibazo cyangwa inyunganizi dufatanye dusangire ijambo. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza wa 5, umurongo wa 1 gushika ku wa 5 avuga ngo ndakwihanikiririza mu nyonga z'Imana, yego, no mu za Kristo Yesu azociraho iteka bazoba bari n'abazoba barapfuye, yego, kandi kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana, yego, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, mu kitagukwiriye, uhane, wihanize, uteshe, uhanure, uhugure, mu kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizoza, kuko mu gihe kizaza batazokwemera kumva ukwigisha, batazihanganira inyigisho nzima kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezeza, amatwi y'abazabarya yifuza kubibanezeza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, bazigwiza abigisha bahuje n'irari ryabo. Murongo wa 4 kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve, baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazozimiza bakurikire imigani y'ibinyoma, bazakurikiza imigani y'ibinyoma. Nshuti nkunda, weweho uhugura abantu b'Imana, ubateshe gukora ibyaha, ubigishe,
ufite ubutwari no kwihangana, kuko igihe kizaza batazihanganira ibyigisho bizima, bazaba bafite amatwi y'abariye bashaka kumva ibibanezeza, bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo. Kubw'ibyo rero wowe bazakurikiza imigani n'ibihimbano by'ibinyoma. Reka nje namwe tugira umwete mu gihe cyadukwiriye n'ikitadukwiriye, dukora inshingano yacu ngukiri mu izina rya Yesu. Ninde ufite ikibazo mu byo navuze cyangwa inyunganizi? Hano ndamubona umwe, ndashaka kure intoke zabo ko zingana, kabaha namba umwe, mushiraje undebe nimero 1 uri inyuma yanje we arangora cyane. Muri kubona ko yaje umwana w'Imana ngwino, nta wundi hagira undi. Ubu niho turebanye rero. Noneho nimero 1, nimero ya 2, nimero ya 3, nimero 4, nimero 5, nimero 6. Namubaze nimero ya 6. Ngaho mubahereze microphone. Number 1 yashizeyo, ariko nta kubo yagize aca. Okay, ndamwemereye n'uwa 7 8. Yes ashimwe. Yego. Jewe ndabaza kuri iki kijanye nuko wari kura twigisha, hanyuma watubwiye yuko kumbure abayobozi bazobazwa cyane kuko batahanye cyangwa bagire gute kubijanye nuko we yabibona. Hanyuma rero ndashaka kuvuga kuri iki, hari amajambo kumbure mpana numva abantu bakunze kuvuga ngo mu ijuru tuzokwambara amakamba ariko inyenyeri canke ngo kumbure hari abazo ku makamba yabo atari ku inyenyeri kuko wataco bakoze canke batabwiye ubutumwa abandi. None rero ndashaka kugira ngo untahuze, mbega aba yari mu ijuru hanyuma akaba atambaye izo nyenyeri, ari umuyobozi amugabo kumbure none nawe kubera atahanye, none ntazoshika mu ijuru, none yashika mu ijuru akaba atambaye izo nyenyeri acubiza bamutwaye. Ndashaka kugira ngo nsobanurire aho hantu. Takoze cyane. Nta reka ngukurira inzira ku murima, ntabwo yajayo, ntabwo mu ijuru yahinguka haba no kuhatekereza. Niba yarabaye umuyobozi, yari umuyobozi w'iryo shengero ryose do kuyobora abantu, abo bantu wasomye nanga bakubwiye ngo nta nyenyeri bazaba bafite, niba abandi bagiye bihana bagapfira mu gihe cy'akarengane nta yindi mirimo barakora, niba abana bato, niba abantu bari ibiragi, niba abantu bapfuye mu gihe cy'akarengane batazi icabiteye, niba abandi bagiye bagwa mu bintu by'imbabazi batigeze bakurikiza amategeko bayahawe, niba abandi bazabaza Yesu bati izo ngovu zo mu biganza wazikuye he, bigeze ariko bagize imirimo y'imbonera nta kindi bakoze. Niba abandi bazapfa mu minsi ya nyuma y'akarengane nta kandi kazi bakoze, nabo ngabo bazapfa nabo ngabo bazajya mu ijuru nta gihe babonye cyo gukora. Naho abakuru b'itorero bo batakoze amavuna, batacasha bizera, ntabwo bazajya mu ijuru. Sambajije abakuru b'itorero, ahubwo bataraje mu ijuru namba nabandi bazahanwa kera, bo bazahanwa bagihagaze mu itorero. Nawe uriwe kandi bazahanwa bakiraho, bazahanwa bakiricaye aho ngaho. Muri kubyumva neza? Ubwo se ndindimi turya indimi? Oya rwose reka tubwizanye ukuri. Number 2. Haleluya. Amen. Mwakoze kutwigisha, mukatwe igihe mwatwigisha, hari byinshi twakomeje kumviriza, twakomeje gukurikirana. Kumbure mwavuze kwa pasiteri muvuga ko barongozi b'ishengero canke se n'abadiyakoni, mugabo mu nyigisho twategereje kumva twumvise ko kumbure hakwiyeho kuba inyigisho habaho gufyonda atagukandirako. Mu nyigisho dukunze kuronka mu ishengero canke se n'abapasiteri bigisha, turumva ko bigisha icaha ndetse bakanigisha yuko n'abantu bogiheba.
muga rero ntashoboye gutahukirwa naha mwabuze ko ku munsi w'imperuka nugera kumbure hari abazobaza ibyaha by'abandi ndetse umwe akavuga ati ntaho nigeze nkubona uwundi ati niho nari yes none se ko igihe cyose baba babigisha ibyaha kubiheba bazogaruka gute kandi bababwire bati ntaco mwatubwiye kandi ibyo twamaturonka biriho canke se hoba hari izindi nyigisho ziba inyuma twe tutazi kuko buri kintu cyose kiza gifise ico gitumbereye murakoze jewe ishingano ufise ndaririmba gusa yes ego yes indirimbo zose waruzi kuririmba n'amagambo arimo nugira icyo utatira mu byo waririmbye na kimwe n'inyuguti muzayibazwa muri izo ndirimbo ibyo waririmbye byose ushaka ko abandi bagendera mu ndirimbo yawe wowe ntuyigenderemo mu kugucira urubanza indirimbo zose zizahagarara imbere yawe arizo bacisha urubanza niba uzatsinda uri umugabo mwiza ikindi ndongeraho rero ngiye kongeraho ikindi kintu nshuti yanjye ibibwirizo byose nabwirije nzi ko byanditse mu biganza bya Yesu azabinyereka ibyo wabwiye abandi warabikoze ntabwo Yesu azaburanya ari gutanga ubuhamya iraniri azakubaza ibikurimo niba bihwanye n'ukuri umukuru w'itorero nanga ushinzwe pastor nanga undi muntu wari ushinzwe abizera b'igihande cajabe bakamutora uwo umwaka ukarangira nta mwizera n'umwe yasuye mu rugo iwe ahubwo yarasuye inshuti ze gusa kuko zifite zaji babandi batabona n'icyayi cya mu gitondo akabatazi wabo abo nibo azisobanura impamvu atagezeyo kuko azaba atanabazi n'amashusho yabo nicyo ngicyo bivuze ariko ngira ngo ari kumva mwene data ndagutahura ari gutahura bikajyamo hari aho utaranshikira bandanya ngira birakunda niba muri korari yawe hari abanyamafuti bari barimo hari abanyatugambo barimo hari abangana barimo ubizi ko bangana ugacungira ku majwi yabo gusa ariko uzi ko badahuza uzi ko batasurana uzi ko batakorana mu ntoke no guhagararana uvuga uti cyakora muhagarare hano bahariya uzatsindwa utagezeyo ntabwo uzahingukayo korari yawe igomba kubiyera kuko uruwera nawe niba inaniranye yivemo nangu yisenye itahe baje ahandi hantu niba baririmba ibyo badakora bakaririmba ibyo badashoboye bari gucika ururimi niko ibyanditswe bimbwira ngo kubwiriza ibibwirizo udashize mu bikorwa uracika ururimi iyo uririmba ibyo udakora ucitse ururimi ntacukoze na satani yagukosora ubwe yakubaza ati uraririmba ibyo utazi waririmbye iki ntabwo tugomba kuba baririmbye ahubwo tugomba bakozi kuko Imana yabonye ko turabo kwizerwa itugabira kuririmba none se korari yawe ngo ni ikibazo wenda turi nko mu ijuru nanga handi hantu korari yawe koko niyo kwizerwa imbere ya Yesu urubanza wayicira nurwo yes ntabwo urasubiza ahubwo ndi kuhugura ibitekerezo byawe ntabwo uransubiza ahubwo mbese irizerwa uti uje nduraterave turahuje twese indirimbo turirimba zose twabanje guhuza n'imitima yacu uraterave numara guterave tuje hirya y'izuba ariko niba hari ibyo ukigomba gutunganya ufite inshingano uwo mwanya ntukemere ko burira hariya ngo baze gucirwa hiteka ntukemere ko abanyamafuti uzi ko bayafite burira hariya ngo baje gucirwa hiteka ubireba igihe wabibonye bakandikirwa ko bavuze ibitabarimo ko baciriwe hiteka bari hariya ko aho gutahana imigisha batahanye imivumo uwo muvumo nawe ubufiteho nubwo waba udafite uruhare mu ibyo byaha kuba utarabikosoye byonyine biguhanirije nuko wabikoze imbere y'Imana uri umugorozi ugomba kugorora ibiri imbere yawe n'ibiri hirya yawe ariko niba Imana ikigutumye handi imbere yawe gororaho niba uri muri korari itarakwikoreza itorero ryose gorora ko gatorero gato kari kuririmba kagorore arega gafashe uriya bizamugereho kakunaniye uti muyobozi ntabara hano byakomeye mubirwanirizaho mutegurira ico gisasu aho kitari cyaturikana itorero ryose uko niko cyangwa ntariko ndi kubona urishaire wanasema ya kwamba urishaire ibyumviro byabo okay Yesu ashimwe amina mu vyigwa tumaze kwigira hano mwaratwariye ko mwishengero harimo intama akamwe na zatwiga bamwe za mujosi sorry ko twiga ntayivuze
ngira numvise nabi mbwa mwavuze ibikoko navuze twiga ni avuga twiga ibyo twiga mu masomo avuze ngo ibyo twiga numvisemo twiga aha manavugana za giraffe urumva ko nabimenya ariko ni ibyahise oya ikibazo rero ibibazo nk'ibyo nzabyakira mercredi buno ibi mvuze hari kubera muvuze muko ibyaha by'abizera abarongezi bazobibazwa hanyuma rero mugabo mukaba twarize yuko oya niba urakura reference y'ibyo twize kiriya gihe tegereza naho icyo gihe uzi impamvu ndabizibira byakurura ibya kera ndashaka ibi twize ubu naho icyo kibazo ahubwo ugize amahirwe kibike mercredi ndi tayari nawe uri tayari ihangane simanganya giruca simanganya byihorere bibemo namba kangahe nuko mushiki wacu murakoze kumitama navuze ibijanye yuko umunyabyaha umwe ashobora gukwiragiza ububishengero ryose maze namwe mu w'Imana ukarivamwo ndetse n'umujinya w'Imana gashaka kurukira iryo shengero hariho imico myinshi usanga yinjiye mu gisagara ugasanga abantu bo mu ishengero bifata nk'abantu b'isi kumbure tukavuga tuti nuko umuntu yihanya ari mushasha bakavuga buke buke ibi canke biriya zobiheba hariho nk'ibintu mfate nk'akaro kumikupe amashenete amaherena zo ntabwo ari inyifato z'abadventiste umunsi w'indwi none nkavuga ni umuntu agumye mu ishengero akabigumenya ishengero ramubona urahana umwana wamubuza ati mwana ikintu ukagikore akakubwira uriya mukuru nawe ko abikora naka kandi mukamwihoza ico ngico abayobozi bokivuga ko iki canke boyifata gute iyo uwo mwana akiri umwana muto akiza akaba ataramenya icyo amashenete bivuga inshingano ni ya mwarimu ushinzwe kwigisha abamaze igihe gito babatijwe aba babatijwe ntabwo barajyanwa mu bizera uwo mwanya barashingirwa mwarimu wabo usanzwe w'ishengero abane nabo nibura amezi 3 nyuma y'amezi 3 azongera abagerageze arebe uko bameze abafate abashire mu itorero rusange kuko batangiye kurya ibikomeye bacambaye amashenete arakomeza hugure kugeza ryari ngayo nguko rero mushiki nanje ntomwanyumvise ahubwo ninje mutumvise ndi kukubwira ngo abahahandi ahubwo bamurekuye bate arico mumbaza ubwo rero mwinjijije genda kubwira habo baba bataramenya amahame y'itorero barakomeza bakigishwa ibyoroshe bagakomeza kwigishwa amahame shingiro y'itorero kugeza igihe bazaba babizi noneho muri kumbwira ngo abakuru n'abakuru bo mu itorero n'abakuru ku mibiri n'abakristo bamenyereye ye kubatizwa hari no kujabikwa gusa atabatijwe ababatijwe bo bitu uwo muhango bo ni benshi tugikeneye kwigisha bakira abapagane bahama basambana uretse amashenete namba na shenete basambana shenete sihuriyeho no gusambana basambana bangana bahigana bakiri mu mwoko aho kwambara shenete y'ubwoko na kwambara y'umukufe harabambaye amashenete y'ubwoko nkomokaha nduwa naka shenete izo nizo zirwaye cyane kurenza izo zo mwizosi yo mwijosi wayikuramo umunsi umwe iyo ubwoko iragoye kuyivanamo iyo urwangano iragoye kuyikuramo iyo ubugugu iragoye kuyikuramo umukobwa icyo gihe inama z'itorero zishinga program zitegura program yo gutiriyaje kurubanura mu bihande abo banyantege bakabakorera ishuri ryabo babakorera ishuri bakabaha mwarimu ibyo bibaho mu itorero abari barabatijwe ariko bakaba bari gusubira inyuma haraho bagenzurirwa mu bihande bagashirwa ahantu habo bakigishwa bakomeza kwigishwa amahame y'itorero
bagahabwa mwarimu wabo. Ashobora kuba pastor ufite igihe cyangwa se wacuye igihe umupansiyo cyangwa umukuru w'itorero, bakamushinga abo bantu babita abanyabwuzu bo mu itorero, nubwo babatijwe ariko ntibaragendera mu kuri nyako, bakomeza kwigishwa ariko ntibahabwa inshingano. Uri kumva? Oho, basi yes. Ninde wundi hari? Yananya mfise ikibazo. Iyo usomye igitabo cy'imigani ya Kristo aratubwira umugani w'ugwamfu n'uburo. Yes. Hanyuma bariko barasigura baravuga yuko hari igihe uburo bubabwo bugakura, ariko abakozi b'Imana cyangwa abakozi ba Kristo aribo barongozi b'ishengero, kuko Elena witagereranya ishengero donke agereranya isi cyangwa n'ishengero, agaca avuga ngo abo bakozi cyangwa abo bantu b'Imana bari mu ishengero bakifuza yuko abo bantu babona pari ugwamfu borurandura, mugabo bagaca bagenda akavuga ati twabonye ugwamfu mutureke tururandura, ariko inyishu bagaca baronka ngo oya, rindira bikurane. Bigeze umunsi w'imbura nirangiraga imbabazi. Je ndashaka kumenya aho hantu ufatiye kuvyo mwatwigishije nk'abarongozi b'ishengero, mbega iyo ubwo gwamfu turindira gushika n'igihe bizokurana gushika ku munsi wirangiraga imbabazi, guca umuntu mu ishengero bimaze iki? Gusohora umuntu mu ishengero bimaze iki? Kandi byategetswe gukura. Ivyo byo uri kuratubwira bimaze iki? Arakoze cyane. Ndagira ngo nganirize mwene data, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ntabwo urumamfu rugereranywa abantu b'abanyabyaha bihandagaza ku caha cabo. Habwo urumamfu rusa n'iki? Urumamfu rusa n'ingano, rusa n'uburo. Nuburo rusa birasa, ntabwo bizirice ku caha cyo kwihandagaza. Muri icyo gitabo c'imigani haranditse ngo abizirika ku caha cyo kwihandagaza bakwiriye gucibwa. Aho kibuhasoma aho niko handitse, abizirika ku caha cyo kwihandagaza bagomba gucibwa. Siko wasomye hejuru yaho uvuze wahanusuye, iyo here hejuru bagomba gucibwa bakavanwamo. Ariko ngo Kristo azico duhanira abandi. Niba uhanira abandi ibi ngibi nawe ukora biri, noneho byacura ikihubwo nshuti. Urumamfu ari urukuru rw'itorero, urumamfu ari urupasitor, byacura iki? Urumamfu ari urudiyakoni, warurandura ute ahubwo ko rwakurandura? Ahubwo rwakurandura siko, kuko rusa niki? Iyo bagiye gutora n'urumamfu bagenza bate? Ruba ruri mu nama ndanga, warukura yute? Icyo nico Yesu yakubujije. Yangaga ko twivanga aho tudashobora gusoma, yatubuzaga gusoma ibidashoboka kuko azi ko araho tugarukira. Yatubuzaga rero kurondoza kure ku buryo wakwibwira ngo wasoma umutima w'umuntu w'Imana neza n'utariwe. Ariko abizirika ku caha cyo kwihandagaza mu bagenze mute hanaguramo, nukuvuga ngo adusaba kuja ahagaragara akatubuza ahatagaragara. Uri kunyumva neza? Nico cyitwa urumamfu. Abakobwa batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu bari basa. Ahubwo reka nkubwire wowe, waruzi ko abakobwa batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu mu itorero bataragaragara? Barubize ntibaragaragara. Reka nkubwire, narasomye ngo iyaba itorero ryo muri iki gihe ryari rifite uburenganzira, ryari rifite ubutungane nk'ubwo abakobwa b'abapfu, impagarara nyinshi dufite mu ishengero nanga mu itorero zahagarara. Iyaba turi kuri nivo y'abakobwa b'abapfu, itorero akaba ariho riri, impagarara ziri mu itorero zavaho. Reka nkubwira n'umukobwa w'umupfundi turamugeraho, wasize byose akambara ikanzu, agafata itabaza, akaja kwicara mu birori by'umukwe, akemererwa kwinjiramo. Yambaye ikanzu y'umukwe yasobanuraga gukiranuka, gukizwa n'umuntu bwo kwizera. Nibyo yari yambaye. Ico yaburaga wazakimbaza ikindi gihe.
ukazumva ko urageraho turagerayo kobwa w'umupfu nturamubona none ugashaka umunyabwenge rero nukwiruhiriza ubusa ibyo nibirebire nshuti ari hehe wakangahe hari igihe cyanyihutanye wenda byashubijwe bamwe byashubijwe nanezerwa ngeze hano ko nta muntu waraha nuriya ndabona kugaruka hano kandi ndibwira ko ari umuyobozi uriya no ashinzwe ivuga butumwa murakoze yes nitwa Mukenyereye Eric mu ishengero numvise hari ijambo mwatu dusomera hariya mu kwa kabiri gwa Timoteyo igice ca 4 umurongo wa 2 ngo uvuge ijambo ry'Imana uhora ugavye baguhaye icyuma kirwaye komeza kumve uvuge Imana uhora ugavye mu kikuye no mu kidakwiye uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha je nagize impungenge gato aho mwatubwiye yuko ibyaha by'abizera bizoharugwa ku barongozi b'ishengero nka byose ariko rero impungenge zindi nagiye kugira ngaho ndavyira isomo nkarabana nuko mwatubariye kenshi na kenshi dusanga ibyaha byinshi biba mu ibanga hari ibyaha biba n'abayobozi ntibabimenye bishobora kuba bibera mu byumba binyegejwe bikabera ahantu hanyegejwe kenshi ugasanga ibyaha birinze bigera mu ishengero ni ibyaha byagaragaye ku mugaragaro cyane bigashikira abayobozi mbega ivyo navyo biba bitarinze gushikira abayobozi kandi bitarinze kubashikira ngo babimenye kugira ngo babihane kandi bavyihanize byo byose bazobihanirwa gute kandi mu nshingano zabo baragejeje gusigura guhana no guhanura hanyuma bikagenda nabi sinzi rero ngaho ico mwodufasha murakoze nabyumvise ahubwo sinzi nicakubwiye ko ari ibyaha kandi utarabibonye sinzi nicatumye manya ko ari ibyaha ariko reka mbabwire mu nshingano z'abayobozi b'itorero abarongozi b'ishengero uretse mu mutima honyine nta handi hantu hinyegeje umuyobozi w'itorero ngo ntiyahagera umuyobozi w'ishengero cyane cyane umukuru w'itorero umurongozi w'ishengero mu rurimi rwanyu afite uburenganzira mu bwite iki nta n'uburenganzira afite uburenganzira bwo kuza iwawe igihe ashakiye n'isaha ashakiye akakubaza ibyo ashaka byose kuko niwe ushinzwe ubuzima bw'itorero iyo yumvise uburwayi araza ibyo bimenyekanira hehe mu gihe asura abizera afata igihe cyo kubasura akagera mu ngo zabo nazumva amaganya yabo nazumva ibyo biganyira nazumva indoto zabo nazumva ibyo basema ibyo basaba n'ibyo bifuza igihe atabasuye akabaregerera hano ati iyi saha muje ni sangahe we iyi saha uje ni sangahe itangazo abizera bakererwa kandi ubwo icyabakereje ntazi ko umuhanda wabo wacitse ntazi ko umuhanda wabo wagenje ateye ntazi ko bariyeri zimutse bakazishyira ahandi bakaba bari kuzenguruka iyo aba yarabasuye aba yaramenye ko bari kugeza bari kuzenguruka
aba yamenye yuko babyukiye kwa muganga ku bitaro bari gusura umurwayi mugenzi wabo wari mu bitaro ejo, aba yarabizi ashobora kubacaha. Umunsi umwe kambabwire ikintu cyabaye ku muyobozi w'itorero. Mwizera yaragiye amara amezi 3 ataboneka. Kumbe umwana we yararwaye, aja muri hopitale, afashwa n'ababikira, afashwa n'abagenda, itorero ntibabizi, aragondoka, akana kugeza igihe gasinzira. Ibitaro biramufasha, baragashingura, aho babirangirije kugashingura, abaraje mu rusengero, akigera nkari abati uhagazaho. Wari waragiye ko kudaheruka ha, ko musigaye mwarasubiye inyuma mu bihande byanyu. Arabareba arihorera, aratambuka yigira mu rusengero. Barakomeza baramukurikirana, babona araturitse ararize. Amaze kubabwira ibyamubayeho, ibyababayeho nto nabisubiramo biragatsindwa. Babaye nk'abapfuye. Uzi gucaha umuntu ukamucaha kandi ahubwo ari we ukwiye kugucaha, kugeza igihe abizera barwara bagapfa tutabizi. Aho tukavuga ngo ntosize yo bagiye barapfuye. Umukuru w'itorero uburenganzira bwe ni burebure. Itorero arariyobora, akarisanga no mungo, akayobora no mungo, akabasura, akamenya ico bagona, akamenya uko bahumeka, akamenya uko baraye. Nibura jufata ibihe birabagoye ndabizi mu bisagara, jufata amasaha wihaye mu cumweru, fata uti hari cumweru nihaye nzakoramo inshingano. Niba ukorera inshingano hano ku rusengero gusa ni ikibazo. Jufata igihara mu cyaro, ufata isaha naka, vuga uti baratasha benshi bageze mu ngo. Ugenda uragira uti yemwe muraho mukomere muraho, ye muhumure turi kumwe. Kwisabatu umukuru w'itorero yaradusuye nibyo. Ibyo rero muzabimenya intege nke bafite ari uko mubasura mubana nabo ari n'inshuti zanyu. Arega ubundi umukuru w'itorero nyawe, simvuga ngo mwese muzabikora, ategura ifunguro ryera, naryita ifunguro ryera ritari ryandi ry'umuhango wa Bibiliya. Ategurana nabo mu gihande ce ifunguro, umwe akazana ikiro c'umuceri, undi akazana igarama y'amavuta, undi akazana inusu y'ibirayi, bakabitekera hamwe. Mifemi gateka n'abadiakoni bukazi bice gihande, bagahamagara abantu bo muri uwo mudugudu, utwana twose bakatugaburira nibura rimwe mu gihembwe. Bakagabura bagatanga utwenda dushaje bateye ipasi, bakaduha abana b'abanyandege aho mu mudugudu. Itorero ryo mu mudugudu rikaba ririho. Nibyo cyangwa ntaribyo? Oya, nibyo cyangwa ntaribyo? Aho niho muzamenyera kugona kwabo, nayo mafuti yabo muzamenyera aho ngaho. Ariko nitubaregerera hano ngo baraje ngo sawa, mware ngo mwese ngo hano bamwe abandi hano. Wapi? Mambo te. Yes, mudogo wacu. Ndakwita umudogo uri umugabo binkore hariko. Murakoze. Mwatubwiye yuko abantu baturongora dukoze amakosa babibazwa. None nk'abantu usanga ari nk'umukuru w'abadiakoni ugasanga arongoye nk'abantu 5 cyangwa 6, akakababwira ati muze mu rusengero dukora ibi nibi, bakama bagarariza. Mbega vyo bavyiza kubandanya umuntu abarongora canke vyo bavyiza umuntu akavuga ati ko mbona rero bidashoboka yuko mukurikiza ivyo ndababwiye, byo bavyiza mpagaritse iki gikorwa kugira ngo turabe ukundi kuntu mwokumvikana. Murakoze. Murakoze cyane. Ndasubiza nigisha n'umwana muto cyane. Ndagusubiza mu rwego rwo hejuru nongere ngaruke hasi. Ariko reka nkubwire mwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze igihe abizera bibera hanze batya, ntaho bitangiye uwo munsi babatijwe mu gitondo. Aba babatijwe ejo bazaba bari hanze. Barabizi ibyo hanze. Oya. Bazabisangamo. Ariko reka ndibwire ko ntabyo bazabona. Kuko abo bari hanze iyo uhita umenya ngo ni ugutsindwa kwa bishinzwe kubashira mu rusengero. Ntabwo ari bo baba bari hanze, ni ubuyobozi baba buri hanze. Icyo uri kucyumva? Ni ubuyobozi baba buri hanze. Inshingano y'abadiakoni kazi. Ubundi nta ntebe y'umudiakoni kazi ba mu rusengero, ntayibamo.
nta ntebe y'umudiyakoni ibamo, ntayo. Ni abapolisi b'itorero, ni inkingi za mwamba zihora zihagaze zireba uko iteraniro rimeze. Haba hari abahagaze hano babiri kuri uyu muryango, babiri kuri uriya muryango. Ninde urahagarara hano bari hariya? Ari kuko uturuka hano bakora welcome, welcome, murakaza, murakaza, bagusanganiye niba uri umushitsi urakaza, 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 urahagarara uvuye he? Urahagarara uvuye he? Nico kibazo nkubaza. Ubwo urusengero rwanyu ari korotire, hariya ku isabato hagomba kuba hari abadiyakoni babiri, hariyo umudiyakoni n'umudiyakonikazi hariya ku muhanda. Welcome, welcome. Hari nabo bazana bari batabishaka hariya, hari murakaza, 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 murakaza. Abo bakabahereza abandi babiri bari hano, oh murakaza, 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 murakaza. Abo barahagarara hanze, barahagarara he? Abadiyakoni ni bansubize. Abarahagarara hanze barabihera he? Ubwo barahagarara he? Ntabwo bishoboka. Igihe cyose gahunda ikurikijwe nk'ukwiri, ibyo tuvuga ntabibaho, ariko iyo tudohotse biraba. Muri kunyumva? Icyatumye mukorotira insengero zose ni gahunda y'itorero ry'abadivantiste ku isi yose. Insengero ziri korotire zizitiye nk'uko zikingura porutaye hari, zirasabwa kuba buri sabato zifite umukuru w'abadiyakoni, umukuru w'abadiyakonikazi atora abazakora ku isabato babiri porutaye, bane ku miryango yombi cyangwa se batandatu, ariko imbere buri gihande babiri bareba uko twana tumeze, akajagari mu rusengero, abongorerana, abapolisi bitore. Ibyo rero iyo bidahari kose kaba kapfuye. Wa mwana muto yabyumvise kandi. Ntimwahuje ku kibazo kuko yabajije ati nk'abadiyakoni batorewe igikorwa mu ishengero bafise n'umukuru w'abadiyakoni yabatumira gukora ico gikorwa ntibagikore. Ibyo mu gihe avuze ati jewe byofuma ari uko muhagarara, ya bindi wavuga byuko azobazwa, uwo muntu azobazwa ibyabo bakoze yozobibazwa. Nicyo kibazo yabajije. Oh, okay. Reka nico nkinyuremo mu mwanya wacu uko kiri. Umudiyakoni mukuru n'umudiyakonikazi mukuru bashira abadiyakoni ku nshingano ku munsi w'isabato cyangwa ikindi gihe, nabungirije pasitoro bagungirije umukuru w'itorero, vango ama ishami ryabo rikuru, umuzi wabo mukuru uri ku mukuru w'itorero. Iyo byananiye umudiyakoni bamugoye, ahamagara kizigenza, arabateranya, agahamagara umukuru w'itorero ati discipline, uyu yayinaniwe, uyu yayinaniwe, uyu yayinaniwe, uyu yananiwe. Hagomba kubaho ishuri ry'abadiyakoni mu gihembwe mwo rimwe. Mbere yuko batanga ifunguro ryera mu gihembwe, abakuru b'itorero bicaza abadiyakoni bakabahugura ku nshingano zabo, bakabahugura, ishuri ryabo rihoraho. Hari n'abashasha baba bakiriho, ndababwira ngo abadiyakoni batorwa bagomba gutorwa abashasha, ntibahite bakora inshingano, bakabanza bageragezwa n'abamenyereye, bakabageragereza mu bintu kugira ngo bazemerwe nyuma, barabanje kugeragezwa. Ibi mvuga ni gahunda y'itorero, ntabwo ndi kunyura inyuma yayo. Bisobanuye ko rero igihe bananiye umudiyakoni akegura abasuzuguye ubuyobozi bw'itorero, abagomba kubwira abakuru b'itorero, kuko nibo bayoboye itorero, bakazana discipline, bakigisha abo batazi inshingano yabo. Byaba atari ibyo, inama y'itorero igaterana, igabakuraho, igatora inama ndanga. Inama y'itorero ifite uburenganzira bwo gusimura inama ndanga, bagatora abandi badiyakoni basimbura abo, bagamagara pastor akaza kubeza. Ni uburenganzira bw'ishengero. Nuko ndi kuvuga ndi kubesha. Iyo ni gahunda, niko ndi kuvuga, niko bimeze. Rero muyobozi nuko byagenda. Nta mudiyakoni wegura, ahamagara mu pastor wabo. Pastor w'itorero ninde? Ni umukuru w'itorero. Iri torero ryanyu rifite pastor bangahe? Ni bangahe? 5.
bitwa ba pasitoro kuko bahagarariye nibo bahagarariye pasitoro hano, tubita abapasitoro b'itorero. Abo bapasitoro b'itorero bahagarariye pasitoro mukuru wa misiyoni, nibo bashinzwe, nibo bajejwe gutirininga kwigisha abadiyakoni batowe, bakababwira inshingano zabo. Uwo zinaniye akavamo bagatora undi. Ariko si ngombwa ko umudiyakoni mukuru kugeza igihe yegura nakaga, biba byapfuye byose, ntibikabeho. Kandi ibyo ngibyo ishengero ry'Imana. Nabonye urutoki hariya rw'umuyobozi, reka ari rwo nsorezaho. Bari kuguha kara kantu katuma amajwi agaragara. Byanabaye byiza ko nabizera baje kubyigaho bakumva ibibazo bihari, bizarushaho ko nababyiza igihe bibazabyumvira. Yes. Haleluya. Amina. Ayo magambo twigishije ni meza cyane, ariko hariho ijambo jewe rimwe nazazaniwe ko shaka ko mwumpa umuco neza. Ndi mu bayobozi, mwavuze turashobora gufyonda, ugafyonda, urashobora gufyonda cya kibuto kikavamo, ukabandanya ukibajya ukaja muri kamera ugafyonda n'amaraso akavamo. Mbezo bigwa n'iki ko yangwara yahezemo, kuho usoma mu mitima ruhoraho. Ahandi watubwiye abazezwa shengero biyi wanyu bamenyeye kwegura ko hari habigeze kwegura. Uravuga atari ni beguye kwa Kristo ko bahaye umurimo. Hanyuma wabwiye umuririmbyi aririmbye bakugoye, ukabaharura bakabituma ko worisesa iyo korari ukayisenya. Nonaho ayo majambo umva taje gupigana yagonganye, sinzi ko wompa umuco neza nkabyumva neza nkabitahura. Hagonganye ba bandi beguye, yes, batahawe igikorwa, yes, hongera haza kugongana wa muririmbyi wavuze kababwiye, yes, bakanka, yes, yorisenya, yes. Kuri senya nakyo bije gusa nko kwegura. Ikindi nacyo reko bansubize byo kanze banze ngufashe rwose, cyo ndagikunze cyane. Nabujije uyu muyobozi nabwiraguyu ego kujana n'iyo timu hariya, aziko igiye gucirwaho iteka, aziko wubwe akaja guhamya ukuri ko mu ndirimbo, kandi aziko ari ikinyoma, ko guhamya ico kinyoma bizabaciraho iteka bose. Aho kugira ngo baje guhamya ico kinyoma bombi bagisangire, senya iyo korari uwo munsi ye kuririmba. Navuze kuyikuraho burundu, hagarika abo bantu uwo munsi be kuririmba, ubanze bakiranure. Ibyanditswe biratubwira ngo nujana ituro ryawe ukamenya mbere yuko urigezayo ishikanwa, ukamenya yuko urigezayo hari umuntu mufite ico mupfa buretse gutura, usubire yubanze wikiranure. Turi kumvikana? Garuka banzu usubire uje kwikiranura. Noneho kwegura rero, ubundi uko korari itorero ikurwaho ntabwo yakurwaho n'umuyobozi wa korari cyangwa undi wese, ivanwaho n'ububasha bw'itorero. Iyo yananiranye bavuze ko yayisenya, korari yakurwaho na programa inama y'itorero. Niyo kuko niba yanarayishizeho ntabwo uriya yabishobora. Ariko uwo munsi aho kugira ngo baririmbe ari ibice, hagarika kuko bakunaniye ureo, kandi bagiye guhamya ibyo batarimo, bubaretse biririmbo uwo munsi. Banze bakiranuke, banze uganire nabo, nicyo nagwira guyungu. Aho rero nabana byumvise ariko bavuze ati yisenye ihave. Isengo na programa ya gahunda y'itorero. Uwo munsi hagarika abo bantu kuko bafite ico bapfa, ntaco barahamye imbere y'Imana. Nivyo kubwo kubanza wabakiranura, banze ukiranure bagenzi ba. Nitondere gato ngaho ya hako batagira icyo bahamya, badafise ukumvikana. Yes. None nguke kuri abaje ushengero biwanyu beguye, suko bafise ubwumvikane buke petetre na baba. Yes. Tahutima n'inama. Okay. Kwegura k'umuyobozi bitandukanye kuko umuyobozi we nta caha yakoze. Turi kumvikana yemwe, nta caha yagenza ate, ahubwo n'abanyabyaha ba. Ibuka ico Mose yavuze. Mose yavuze ngo iki? Abisirayeli bakoze ibyaha
Uwiteka abwira Mose ati higama nkwereke iri shanga ndikureho, wowe Mose nzakugira ishanga rikomeye, zaguhindura ubwoko bwanjye, ababo nkurikije uko babaye higama mbakizeho. Mose ati yego data, ndabona wabakuraho, ariko mfite impungenge zigera kuri 2. Uwiteka numara kubakuraho b'Abanyegiputa wahoye yuko babaziritse bakumva uri Imana itarabagejejeyo, bakumva warabatsinze mu nzira, ahubwo Farawo si uzaba ari mwiza kukuruta, ko atabamaze akari weho ubamara. Ati icya kabiri rero niba wemera ko nkiranuka imbere yawe, ukemera yuko ndi intoni imbere yawe, hari icyo ngusaba, bihorere abari njukura mu gitabo cyawe mbasimbure. Umuyobozi nuko amera, asimbura abanyabyaha be akemera agapfa mu izina ryabo, apfana n'ibyaha byabo akemera gupfa ku bwabo. Ariko yeguye isega ryazigezemo, isega ryinjiye wakagenza ati akegura. Uwo rero ukorera ibihembo iyi sega rije aregura, ukorera ibihembo iyi sega rije agenza ate aregura ati mvangize intama zawe, isega ritanyirira, ahubwo umwungere mwiza apfira nuwo mwungere mwiza. Muyobozi umwungere mwiza arapfa imbere yazo, ikirura kizazirya wenda atakihari, kubwo kwitanga kwe ikirura kizagumugwa mu maboko. Nje niko nakwishimira ko umuyobozi yamera, ni nako kwingenzi kurenza ibindi byose. Kandi arakoze arawoza kumva ko abazibazo by'umuyobozi kandi uyobora, ariko zuvuga ko atabizi bira nawe yabisubiza, ari harabariza namwe ubwanyu ngo mwumve uko byamera. Shuti nkunda, mureke dukora inshingano y'Imana nkuko yiduhaye, mureke twemere kurenganwa tuzira izi ntama twahawe, tuziragire nk'abitegura kuzazihesha ubugingo buhoraho nkuko Yesu yaziduhaye abonye ko turabo kwizerwa. Reka dusoreze ahangaha kuko turashoje neza. Mbashimire ubwitange bwanyu kandi mbashimire n'ubwitabire, mbashimire n'ineza yanyu no gushaka kumenya kwanyu. Ijuru ribabe hafi cyane, tora umwaka uri hafi kurangira, abazatorwa umwaka utaha abariho buno mubategure, mutegure ishengero ryose rizavemo abakozi beza b'intwari. Kandi umujejwe shengero ashinzwe gutoza abazamusimbura, akabahugura mu gihe gito impano zabo bakazikuza bakamusimbura. Nta wakwishimira ko yahora ayoboye nubwo hari igihe biba kubwo bagushimye, ariko kwe no gutoza n'abandi, kwe gutoza abandi kuko hari aho nabonye bafite kamere nk'inkoko igisake cy'iwacu. Data yari yoroye inkoko none bavamo igisake gikuru, igisake kiruta ibindi ubunini cy'igisore, noneho kirabika kikakirabika cyonyine, noneho havuka ubundi busake hasi, ubusake bukaja nkaraka kiga kubika cyakumva ukabiki kikakirukaho ubukiruka aho kigafatiye kikadoma kikakihaniza, ndikazongera no kubitekereza. Nuko ibyo bisake hasigaye ubwo busake bubaho bumeze nk'ubukokokazi. Nuko umunsi umwe rero data yaza yasinze, aza ashaka kurya inkoko, abona kije kiri kusimbukira izindi, noneho kubera agasuzuguro cyagiraga kiba kirasimbutse kimunyura nk'aho ku kibero kimutera inzara. Agifatira ati yamwaho ati kiransuzuguesha ati are nuko kirya tuti yego. Nuko asire tuba turacisheme, tuba turakiriye, nuko ubwoya tubutanyiriye mu ruzitiro n'agahanga, nuko bwa bukoko butoya bwa busake
bugiye kureba ku munsi wose wakibuze kamwe kakajangara kakigondora kakiga kubika nyuma y'icumweru zose zari zizi kubika neza. None rero bakuru bitorero mwe kuja muradomagura twadusaki duto uje murarekana two twige kugeza gute kubari kugira ngo guseka si byiza se. Iyo siporo iba nziza kuko iyo umuntu aseka ubwonko buroga. Cyo gituma muzabona ntabwo mba mfite intego yo kubasetsa nshuti, ariko nzi ko guseka nawo ni umuti mwiza ku bana b'Imana. Muhore mushima Imana. Ndagira ngo rero programu tuyisubikira hangaha, naho mukanya tugiye guhurira muri bya byigisho byacu. Mu gitondo dufite programu isanzwe, hanyuma saa 3 dufite urwaruka. Je dufite urwaruka saa 3 nimwe tuzaganira ibintu birebire byiza. Asigaye umuyobozi wampaye gahunda umwanya nuwawe, ubwo ntanzi imihoho ntanzi imihoho